Yesu yona baka wone akuyo shiga shi tato shi ya we pava ayorove sha ihomio kari temato yo ikuma na yongu veva ogena vaga fulani vaga pave time yorove hi one day Mbasha National Assembly Mbasha Senate House of Representatives Mbashi House of Assembly ma apama won ma be vani heme taluti shagba posu mbu zabirave shamoyondo amyamashe meshine ashimashimi ile kegene ko welu he ba se ne dilu ne yoroenga idilu chibi yentoga idilu liba yentoga idilu gbo yentoga Ngishiri toi, Ngishiri ndo, Ishenu intalulu koyo ye Nigeria awundene. Sembashine ndo, ikomo buhigi koga. Sasiva kaeka temani mbagbara ofe yuaye. Kwa langu hana ka yongu ne yana party 1964. Yasi yunandine yorowasi mwana yorowasi songune yorowasi ikwaza bon ketaru Nigeria ifaye yombane ne mbanzuga kaka yorowasi ne yamba nabe ifaye yombanzuga shayanga sa wa madabola ye kasha ayami ne ya ifaye yombanzuga isheno apere kutema ma ovesi Paul no mu yanwe kwa fanso so lu secretary government isheno Benue Plateau lu kirikiga unezu wabe pere kube so party haneve si facho managing kwa daga manuza show yayo kyo yamki ko weluza ye mihimba gene kwa za ye uza show pame mbati moka tombu mongu otombu kounenge onu tombu ewezu wa yorove kounenge ombala na sou kombala mambatiye kounenge yu oje tseda gbera badenso unenge da hingi mbala ikatsele yorove kounenge ko une tuwe tembe awe koga I kiss you Jijigi umpa kajiji musaka kalami mayo wekala nenge pebulu yemenga wenongo yorobe zanza kwala sashi kachoka ne taruti nye inja kwai ikaye ka brangba irandi nye anene iva bozo geneye alwe kwala une sokaya asawa nye akwangu sawanse kwangu haninse ibani haninse ingere tsala ture aene nabesi yesi kenge ki history ga yo mbabe fa history be kayo bi fa pebulu yamenga yo mbabe kenge ki nyame kayo nyame tuwa kwa fanga choyam tiv kwa fa mfe wisdom himba came to emba kambi numu kambi utia alolutu wako afayo kwa faka no umhiru yojime kwa faka no umzo kwa faka no utuambe wenda bekere owe yirala akere nala nitu waimo mushachupe mbashonke kabi tu waimo muvito bobo bobo kwa kali vopepe Baba shonke kabe to wine on we to. And in another 20, 05 to wine on nenge again potentials by your magani meluami hanesive shatu hingi yuasi yasa yoro asinga. Can you look young and say usi ile yoro asinjume alwesi keni shane na seba bahirenga hala to give since wine mongo alwe to keni mokae one dengi wede siye na ha kanyi ruyange tibi kaya manimpa mayo kenene mi shama moje
selfishness, Mr. Self. Mmerim seme, pochi chikine, akpekiti kiti Yesu Kristo. Mmerim seme, aondu tele zua onu wase, aondu tele zua tolo wase. Mmerim sen muzambe. O pastors ase sha yange ayo horote. Yanu heme NKST la. Yana yo horote yira. Mba hemene mba yo odu ahiti. Chicha o bishop. Chicha river. Ba o fae. Mpa meka de nuyo. Ayo odu akbaba fejo zuanga. Ongu na kae. Wa ongu ne fajo yira moga. Ongu na kaye mongu bishop. Mongu kwane. Ongu na fajo yira moga. Pade mbone kwa. Ache pishi kaye wanye paka kaye buyatio. Kwa neka otiro oye. Injania o anuelu nenge. Kwa fanu wanye luwe miyo. Babo ungo ho. Kisema Kristu we yolo wasi. Mgu pine. Mbahemini mbalongu Kristu. Hindaruti. Ae ni nave. Sesi tuwa yolo wasi. Ve onu wasi mbane neve tuwa. Ve toti pone tuwa pewe. Tolo tibe tuwa pewe. Iveri ni kirie hine hele. Mgu pine. President WNKST. Mgu pine. Bishop ukatli dausi su kasinara. Makatli dausi su boko. Makatli dausi su makodi. Mgu pine bishop. U Anglican dausi su makodi. Mam Anglican dausi su boko. Manuzakiba. Mgu pine chairman u Pentecostal Fellowship of Nigeria. Uelu oti. Makan president u Benue State. Uelu oti. Mamba hemene mba nyongu Kristu. Kape elu ne. Kape si kule